Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Bana mto thoma ke tlo tšea sebaka se ke le tsebitse baeng ba ba rena ba lekolo akere mo pele ga ka o a ntšeang diswantšho ke mogao maredi ka ba le lekwa gantši le leina le mo diradiong akere setletši ke kgodu e tswang leroseng akere mongwadi wa puku ye ya o iphitlhetšeng ke mongwadi wa didrama o ra go diletsetsa ditori ke go mang ka nna ya tsona ra kwana ke ke mang na motho Lesiba teacher Makho Teacher, we're going to are you ready for we beginning it? Let's go to AM Mashego gomme motho show o tla ke ena mange le gore na le go go dira mo Lina la ka ke nna magolo ka mogelo ke nna moemedi wa AM Mashego ke le ge le kgonne go fitla mo sekolong sa rena go tlo re laetsa drama ya o iphitlhetse ba lebo AM Mashego ke melang ina la ka ke nna ka mo le siamero ke klipa le sekolo sa lowoli go tla go bogela se padi ya iphitlhetseng re shine iphitlhetseng shine Technical High School. We're the drama which is Umphihletseng. Ratole moga sebaka se le reference la re tlo kala ka kanye bukwane ya o Umphihletseng. Technical High School Umphihletseng ge o nyaka rekisa movie wa bukana ya go balwa ke barutwana ba mphato wa maramatlou ya go ngwalwa ke Dr. Lesiba Teacher Maphoso ya o iphihletseng re leletse 082-936-1639 goba 076-231-9346 o iphihletseng.